yenza ihlabelo uNkulunkulu wakhuluma noMose ukuthi okay Mose ngemthetho kaMose yenza ithabaneke lithi babili wayakha ngezandla ithabaneke kona yaba nesekhetho khona lebona go kena ba teng ya phela yaba nesekhetho sesingone go kena umuntu oyiwani fela la tsona bazalwa so manje modimo wa ichintsha ntho e ha o ka botsi ba ibala hantle ka go botsa gore hanne mothetho wa mathomo o le right bengeke ngifaka number 2 so which means kunegama elithi the God of second chance so kuba i-chance nathi emhlabeni msithi mistake mara wayenza futhi kwesitriko yabasethi ujwayele injalo ya ujwayele ya amen so kumeka futhi ngizwe hobane molao ere ka ha o ne o na le seriti fela saminono e tlang ho hlaha e seng sebele sa dintho o sitilwe ruri ho phethisa borapedi ba mahlabelo a hlahiswang ka selemo se seng le se seng amen kitima ka busho ba kitima ka re tsama mo re lokise tabe ka speed ki thubeka no ola ha ho jwalo ha dire akabe a lisitswe ho hlahiswa hobane barapedi ha ba ka ba ha ba se ba hlatswehile ba ne ba keke ba hlola ba sana le letswalo la dibe ha ne ba se ba hlatswehile if the altar tsela nne di sebetsa tsele tsa di hlatjelo ha o ka latela hantle tso botsa gore ba ne ba hlatswa ka madi ba khashwa ka madi tabanekele ne khashwa ka madi no go beswa le dimpelo so mari modimo ina bele ke modimo kana go yele ya ga Moses ke ba ntse ba se ba ke ba ke manje modimo o na le ntwe e wala gore I change ga I change so gore ne ba sa iti which is so gore ba yetsa mara ga ba sa yetsa ka tsela ya gagwe ya ntse ba se ba so aga le wrong kodwa o re di change so gore ba yenza lento gore but ba sa yenzi ngendlela emina ngithe ba yenze ngayo so kwaqala kwa change subject angelo crazy so ingakho uma sikusendlini ka Jehova abantu la tlekele tu ifune kuba ka ihlana ba dinga go tshware ka lo kusisa amen ke go kitima speak like it's amen amen 3 impa mahlabelong ao ho boetse ha ho polwa dibi ka selemo se se le se se 4 hobane madi a dipoho le a dipoko a sitwa ruri go tlosa dibi 5 ka baka leo mahla a tla lefatsheng o itse a hlolwa go tlosa dibi ana hlabwa a dipoko le dipudi le dimpe so mohlang a tla lefatsheng di ba ka mama ka baka leo mohla a tla lefatsheng o itse ha wa ka wa rata sehlabelo le ha e le nyehelo mohlang a tla lefatsheng go tswa yena manje o Kristo o di go tswa modimo ga rata sehlabelo le nyehelo le monehelo amen lenga empa o ntukiseditse mmele nna gore ke tse ngobo 6 ha wa ka wa khahliswa ke ditjheso le mahlabelo a etswang ka baka la sebi 7 jwale nne ba dira dilo tse modimo ga gana ba di dira ka monagano wa bona ga ba sa dietse ka monagano wa motho ba di dira ka will ya bona ga ba sa dietse ka will ya motho go na le ba bolelang teng a re Moses a le kotla bole ko thabeng go bontshitse setshwantsho sa tabanekele e o tshwantse gore ya giwe e phelele but Moses iya ntseng endlela emina ngukudirecting ngayo ke ba go ke se ba bishop wa re lokisa ganyane fela ba tsara ngwane ntse tsa ntse o shumela bese ba ntse o shumela se khaya manda tukushumela bande futhi ngizokhipha amadimoni khona 7 amen jwale ka shumela liphinde lesebenze di demonstrate amen jwale ka re ke 7 bona modimo ke tlile go etsa thato ya hao jwale ke re bona modimo ke tle go
o re 7 jwale bona modimo ke tlile go etsa thato ya hao Kristo re bona ke tlo go etsa mathato ba le thato ya gago ke shiba go jwalo ka ha go modilwe taba tsa ka bukeng jwale ka go ngwetse taba tsa ka bukeng ke tlo go etsa thato ya gago Jesus yes bese wa tsaka mama 8 yeah ha setse a boletse pele a re yeah ha wa ka wa rata sehlabelo le nyehelo Yeah. le ditšhiso le mahlabelo a etswang ka lebaka la seng amen mme ha wa ka wa kgahliswa ke tsona ne re di etsa fela ntho tse se re di etsa molao mothetho ke ka mo molokolo ba ka khulu ke batla go tswa ntho wena today ke batla go lela ka ntho gore se tsebe gore o tswa kae bese o di tsebe gore o ya kae bese o di tsebe gore o fella kae bese o di tsebe gore wena o mang bese o di tsebe gore ke wa ga mang bese o di tsebe gore ke batla eng ene ke go tsena ke tholile eng so motho o batla ntho e o tsebang taba tsa gage ga se easy a faila entle and angeke sikwazi uku-understanda lo Jehova sisasemarantlarante engqondweni ukuthi simu-understande nqeku naye asebenzi njengoba athi izwi lakhe lithembekile aliweli phansi lingawuyenzi umsebenzi maliphuma liphuma lihlabe lihlabe marapu lihlabe limoya liphululetse kwabo manje ha sehleli kuwe walikhuluma bese kwenzeka so ivangeli ayimnamandla mntwana sekhaya ngento nyele ngani focus Jesus focus yazwakala bazalwane yazwakala bazalwane so modimo ga tlhatswa ke ditlhabelo tse jwane so wa tšhintša ge o re mo go 13 ke ne ke butse kae esmambiso kgibakaganyane mo ke tle mo ya tloa ka kutlwa reng ya mafela ke moo a itseng bona modimo ke tlile go etsa thato ya hao yes ha a rialo o fedisa sa pele mme o hloma sa bobedi o hloma sa bobedi kodwa sele sa pele gore o hloma sa bobedi ke sa pele ga se shwe mara o lumisa sa pele ngoba modimo o ba mothetho o i-one ga iphigisi mo mothethong wa gagwe so gore a hlome sa bobedi go se hlomiswa ke gore sona se teng mono mara ga se etsege ka tsela e tshwantse gore se etsege ka yona a sentse a se bazalwane impilo uma ungayinaki akukho la uzoya khona ma ungena ku-meeting othile kanye uzinikela ku-altar elithile funa ukuli-understanda ustadishe ngalo ukwenzela ukuthi kusasa ungaropeki easy that's all bazalwane and lizokusebenzela uma nawe ungenile kulo ulistadishile ngoba uzwenza ngendlela enafunakayo le-altar lifuna ngayo asase asenasikulo ngephuluzo kunabanye abakhonzayo athi kulo njengamina mina sengisebenzela ikingdom and ngijoyinile ikingdom uzothini mina ngisakhonza usamkhonza ikingdom ngingene kukingdom wabona ma ngene kukingdom usebenzela ikingdom uyazi ukuthi ikingdom ama phela sikukingdom bazalwane kiba ule mntu bayani uma ukukristu kukingdom and awukwazi ukuphila emhlabeni ungajoyinanga kingdom izana ujoyina yokufa or ujoyina ukuphila uma ungene kuyokufa uzofa nawe but uma ungene kuphila uzophila mase sekukingdom uma sikhuluma kayitumbi sibeka kahle sithi uNkulunkulu manje sikukingdom manje senza intando yakho mayenzeke masishumayela ukuthi the kingdom ibe eyande asashumayela ikingdom ukuthi imbe kithi njengoba bethile ari intando yakho mayenzeke ezulwini nasemhlabeni lalela ukuze aboPeter bafeyile endleleni singatsho isiro singaphinda futhi sithi uma bebangafeyilanga endleleni besizoyiphikisa nathi sithi ayikho lento ukuthi aboMaria bayathunela kodwa akhulumile uNkulunkulu ukuthi mina ngelanga lisongizongena ngivuke bese sohlangana kuphi eGalili lisho njalo bese sohlangana kuphi eGalili
ingakho ibo Thomas imlaba bebakana lenhliziyo ukuthi bathi thina sifuna ukubona bengeke siyikholwe lento Yeah. manje thina sibakazela amaphitha lethi wagijima phambili ayobona mafika wathwala nje ilitshe lisusiwe namalapha so yenza ukuthi sibe neshow yokuthi Phuluso igiyeni iqinisile nokuthi bekangekho ngoba the time eshow esibabona thina besingekho bantu kufakazi ukuthi sibe neshow ukuthi wavuka akathola ngethuleni sibubone ngabo Peter basithi bafika ngizwe bakalanje sibona bo Peter sikubathola kade bahluleki but ngabe bangayanga ethuneni kube lento bayithatha mlethatha uKristu umtshela ukuthi wena uzomphika wena Peter wathi no ngeke ngokuphiki wena so lento leyinzima kakhona dume futhi easy kakhona kodwa leyinzima nyana easy but inzima nyana mawungayithatha ngenye indlela ukuthi athi leka mekhuthi ngoba lozani usufisilabe ya ukasifana usufisa uqalu ufuna ukuthi ushaywe uthatha mulukelo lento efuna ukuthi bathatha mulukelo akhona umuntu ozoku-understand ukuthi ukuthi Phuluso ikokai and the life yePhuluso ke parable ukhuluma into abakazizwa wena ubona into abakazibona ukhuluma ngento abakazizwa parable Phuluso ke parable mabaya wena uyale yonke into yakho iyale ngakho lethi ukholelwa entweni ongayiboniyo kodwa wena ubone wephethe ngesandla parable nakale kuthi bafundisi Okay, Jehovah. Phuluso ke language kini ikokai ngitsamaso wena bathi uma kuhlaba ngempa wena wenzele bathi hayi uphilo sisuke uthi uNkulunkulu umthethelele izwe parable lento parable lento bawushaba ngaka lapha bayamemeza nabo mama lapha esiphambaneni uthi ningangikhaleli khalelani nina nabantwana benu ngoba yena uyazi ukuthi ufuna ukuthini ufuna ukuthi lami ibhanga ngiliqedile kusele wena lungisa wena nabantwana parable life yobu Christian uyaphilikana ngomahlungu yes ngiyabona kangeni baba sabana amen so lalela singama-blame muntu akumazi omina ngikhenga muzwa onga bazana into eparable lethi iBhayibheli kwama umafika bambuza ukuthi endoda bhekana wena Kristu wena lento khona uthi wena ukuthi kwenzeka wena ngathi ukhuluma ngawe kuphela uthi lona ngikhulume ngami ngami kuphela kodwa okwenzayo ilokhu baba ongithumileyo na uyazi ukuthi yakwenza ene bona bamangala ukuthi ukhuluma ngomuphi ngoba baphethe uNkulunkulu wesiko womthetho hamba ngeline owenza izinto ukuthi unamalanga okusebenza unamalanga kungasebenzi manje ngizotsho today ngithi wena ungizwila ngitsho so usebenza namanje life yobuKristian ikokai ifuna ukukhuluma into ezikokai khani uzoyi-understand vumela ukuthi ube kokai uzobona uzophumelela kuKristian ikokai ngeke ikokai serious yes uthi bathi manje siyabona umthetho ngathi ngasibazola thina ngiyathitsha nje mamusho bomzozi uzokrasela yamanje ngikhuluma kahle ngiyathitsha nokrasa ngizothini ngene bathi nefuna ithitsha kahle lento ukuthi wazi ukuthi ubuya phela into ephethe ithi uma singayifunda yonke siyiqhubekisa kahle kulapho uNkulunkulu athi lesi sivumelano lesi bengeke ngithathe sokuqala ngikhansele sokuqala ngingaphandle ukuthi sokuqala asibe singayenzanga kahle so into senze kahle bengeke ngifake isithupha isho ukuthi lento le lokho uNkulunkulu akukhulumile akuthembise khona kuyenzeka la today awakhuluma endulo kusaphila la today amen amen hakithi ukuthi siphila kwaboka ekhaya so lalela uma uNkulunkulu uKristu uyabatshela Peter lalela lesinkwa lesi sizosila namhlanje makude parable lethu
hambani ke madoda ke khona umuntu enizohlangana naye uzabathwele ngikgonyela motlho le mmotsa gore ga jole ka iwe le mo latelle tshedi go gaga bese le mmotsa gore o Kristo o funa go fitesisiwa but manje le singo afuna ukusidla amulungisele indawo akuze yena ukuthi angasenzela yena kuphi Kristo akahlangana nomuntu into zobuKristiyani ngokakahlanye angeke ufike sifanele ukuthi uhlanye ingakho mawuzonda abantu esitratini uthi banizondile kanti bayise babona into abangayiboni wena bese uyakhala uthi nomakhelwane ungangikwatisa lo nathi nokuthi angambulise ubona into angayiboni yaya wakwanena manje usekacela ukubona manje nakwabo kanti nasuzothiwa ngithina nomuntu wezwa ngihlupa no ushimeswakhalile ukukhokhaya ngoba mawukhokha itumi akuzi into ezinhle zonke ukhokha imuzi kuzukube kuphela ngoba ukhokha but wena uyabubona nobubi but ubenza obubi ukuze uphumelele impela we winning a fight we win ngokuyivumela ngoba into zakho zikhokha ukhonza nje kakuthi ngakho nibalawo uthi lezo kwi-auditorium next time sithi muyahlala lokho nje phela bayithuna abantu abayi4 kanti wena usenzani usowubonela into zasekuteni ilife yobuKristiyani iyasanganisa kancane akukhala ukusangana akwakangeni khuluma language yasingayizwa parable ayisekashayisa njengoba zaba sikasambili mama uzambisa ke linamalanga bese ngizobasa ngishumela bese ngishumela mama ngishumela ngishumela ngegrace manje ukuthi ifuna boba ihamba nabantu abanjani and manje kuyishumela grace bese ngiyademonstrate mama ngithwala kandawo ngiyademonstrate ngoba lihleli kimi nibhalile yathengiswa ukuthi ngenza something khuluma into yenzeka ifuna nathi konke umuntu nje okhona la kule ndawo ngoba wena bathe ubhizi into engekho ibekho bese unamagama amaningi aliwalile uninganyela ningawulibhale eBhayibhelini more than 400 times do not fear ungesabi nokuthi ungesabi ngoba mina ngina ungesabi uyazi ukuthi usathane ungena ngokwesaba uyazi ukuthi uma ufuna into mawusane doubt angeke uyithola so lekama ungasabi ningani but liphikizini there's more than 500 times eBhayibhelini ungesabi amen so thina sibulawa ukwesaba kodwa manje ukuphumelela izothinda bakuJenesis uthi beseniqwale nande maniqedale senezeni lungobe lomhlaba bantwana bazalana nje besathi nasi inyoni lezi nasi into silakisenzi sibisene ngamagama besasuka labathi wena uyithempele lapho makasuka lapha siyaphinda futhi athi ngokutshela manje bayibantwana ngathi ngakubhala ngifuna ukuthi kuba nesicelo manje uyithempela ukuthi besaphinda futhi athi wena authority yokuthi injekla sazona bazalwane lalela ke manje akuphinda lento eyodwa engazi ukuthi hamba nevangeli Paul kodwa uPaul naye akazangena esibayeni sabo 12 so ivangeli alidingi ukuthi ufuna ukungena phakathi lifuna ukuthi ulizwe ulithathe very serious bese manje ulenze liphile kuwe limanifeste kuwe khala lenzimanga ngokulikholwa tumi bese usakhuluma mawufika uthi awusala ukuthi ungasali ngizokulwela kutsholo la nje lethi ungabe nabo mina ngizokulwela bese mawufika uzobathi kusasa unecase manje sikhathi ngene lecase ungakhulumanga next akuvezele iloya khona lento ubhatala iluthu yamba ngokhansela lecase ungasilweni ngoba mina ngikhona ngizakulwela haleluya bese lingenile kanjani into zakho makathi ngizokulethela amagwababa that's real ngoba tshela ngene ngithi mina angidli ngoba bazalwane banikeliwe noma banganikela ngamabishop asiyahla haleluya ngoba sibizwanga yibo amen
uyawavusa mangwaba ngaphandle afika umama athi yazi ngifundisi kakubana ko 900 may God send you Jesus ngoba yakhe into uyayinaka ungashila into from today qhubeka nayo lento haleluya utupha mina kimi angase ngibumposto but nami ongikwazi ukuthi nami wavela ngimunyenyana kangaka but nami wavela so ngamanye amagama into yonekho just ifuna ukuthi urealize ukuthi ikho lalela lo Kristo sikhuluma kaye umabami uteng uyaphila uri tlogetse kana go tsela o bontsana mathu o yetsa tso gore nna sa kgatetse ke dinama tsa ditonki nna sa kgatetse matse ke dinama tsa dikgogo nna sa kgatetse ke dimpeko ke ba ba la khebe di ba nnetake ke ka mo a le tshileng Kristo ha ba go botsa gore Kristo a go wena o tshwane go ba tshela go di nne sikhuluma mina angisazi kodwa ongikwazi ukuthi bengiso bengingeswa bamanje sengezwa bengingayenzi kahle bamasengenza kahle ngoba mawufika lithi ukukhanya amen ayina mawulifunda futhi kale kuthiwa lezokutshela ukuthi phakathi kobumnyama lobumnyama bafuna ukuthi bane ukukhanya but ukukhanya bakuloko kukhona which means uma usindisiwe ubumnyama la ukwazi ukumbatha noma ukuthi ukumbathile uphezulu kwakubali ukukhanya ukhala kukhona ngathubeka amen ngathubeka manje amen ngathubeka amen izwa uNkulunkulu uthini kuPeter Peter wena izwa umukuka kakhale ka start ka 3 bese wena njani yaphila Peter uthi no angeke mara ulalele ukuthi sangithi nathi siyakuza thina noma ukhuluma sakuza ukuthi wake kwendeleni ngakathi izawuthi uthi yebo uNkulunkulu angeke ngikwathi wavumela naye wabuza futhi kwesithunzi uyaphila futhi uthi ngitsho njani lesitri kuwena khona kwesitri khona ukuthi watasuka khona ukuthi watasuka ufika ngathi hey nawe wabona uNkulunkulu wabona so wabona macala atasuka kanjani yakhoba ukuthi akasithembi lo muntu umuntu asithembayo uma uthi ndoda athi yebo uzakuza kuzathi yebo uzakuza kuzathi yebo kufuneka amasalana kanjani bathi noma afike sike emali ngiyikontrole alright amen iyawuxoxa abazalwane so ukuze today sikhonza uKristu simukhonza ngoba kumkene ukuthi lento ebekhona asihle kancane umelike melike senekile damani uNkulunkulu bekamutrustile njalo njalo but damani usuke wayenza kulento lebaba ulithi kule tempele lakhe lelala ngathokozela so kusike sibeka uyenza umthetho ukuthi bekathembekile umthando but phela ukuthi baba kasawuyenzi ngendlela engafika engakho kuKristu singasho njofisa because mina ngiyakho umsebenzi wakaJehova manje mabandela ngizela kuzorekhrude manje monthande kakhulu umtshela ukubiza lo mntana phezulu futhi uzoza nje amen tshela nje ubisa Mari you talk at the bazalwa. You talk at the hand. Amen. Abo Peter banga baba romba te habe ko. Because mo baba banga yenga bagijimele thune. Bengeke sibe leshonga lento ukuthi wavuka. Manje baba yekwenza ifakazi ukuthi nabo bakhuluma uThomas. Naye ukuthi sithi uThomas ngoba umakhola kakubona. Naye ke khona. Ngoba if la banga choma ukuthi ngizibonile amadreva. Namanje bengeke sikhona. Yeah. Yo. Peter uno Kristo uze ngeqiniso yamafela the time indlebe iwa
bengeka phinda ayibuyisele makayibuyisela besotsho sithi lona ukuthi so lesini bebamele bayenze ukuze kufundiswe thina ivangeli silishumayela komama sihamba ngevangeli lama-correction abantu ababona ubunzima boPeter lapha abazibonela thina sirectify ukuthi uPeter unamanga wayenza so usibonisile ukuthi ikhona into ukuthi uphile into nabona manje khona ukwanisho wena noma phela ukuthi le nto ikhona so thina sihamba ngomnathu freeway just if lokho sithatha ingqondo zethu manje nifuna nevesi abazalwane khona la khuluma khona athi ngithethe from manje after Christ base Christ wakho wayikhuluma le ndoda uthi ukuba uNkulunkulu uthi manje from manje angeke ngisathi ngizothatha lelizwi mfundisi uthi bese ngilifake enhlizweni zami bese after that ngitake care uthi bese utake noma Christ wakho kunento efakiwe la washawa le nto biza abantu isicebiso mase uthi nasengqondweni yakho ukuthi sihlale kubo lento so kade wena mase ukushumayeza siyakumosha le nto ekhona kuwe neda we realize ana ungahlala ungayiviki ke ozafuna nje lasifundisa ngale phupho ke uma le phupho unga Mr. Edwin Mr. your whole life engakho Satan mafuna ukuku-attack wawuthatha idream uthola uphupha thule amaphupha awasekho kusasa ngizoshuka lapho sizosenza nemithandazo kwanika amen angisho khona siyena ukubiza Amen. 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 Sasa zimphe. Bilisanda. Kusibile very serious ukuthi ulule inhliziyo yakho. Ngoba hlala inhliziyo. Akukwazeki ukuthi sangoma sibe namandla ukufuna uKristu. Bible isitshele kahle amaKristu athethe ukungena ngegazi lakhe for wena. After the little uNkulunkulu wamenza omkhulu wambiza ngelinye igama wathi your name lizoba above all the names. Yeah. And all the powers and all everything namadolo azokhothama. Siyalungisa ekhaya siyakhuluma bazalwane. Silungisa sesinhlizweni azokhothama amadolo noma mibuso ethi. So ngamanye amagama wena from today phezu kwabathi unqobi phezu kwabanqobi. Amen. Akamisa izandla phela kunhliziyo yakho. Singakusipha. Ethi baba. Ngiyabonga. At last. Senguwe manje. Ngizosebenza. Njengoba utsho. In Jesus name. Namhlanje. Ngiwo wakho. From now, forever. In Jesus' name. From today, let